Naval Kuki Channel Thusoh Lakhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong vanoi mun chuma kon Thusoh Lakhom hu anangai khom ke ta hote tuni April ni sim thum ni ho a Eimi Times sa kon chule vanoi Thusoh chom kilah phapem ho National People's Party NPP Manipur State Unit President Joykumar in social media a Kukite hi Arambai tingol ten agabulu ahitia ase Arambai tingor a lamkai korongamba kuman in demna naizin why Joykumar in suhtheng na ahinei ne ting in hetsah na le gi na abol in hi Arambai tingol lamkai pan Joykumar aho na khana political lampang phat chombing dainan nagam na lei se jo do hi in atin Bishnupur district Phauga Chau ikhai hi Churchampura ko na kilometer soma gamla hin mail heite train in le lo me in aka phana nilha lang nidan level a Arambai tingol ho a pherm dia na kichi hi ati jumnam Joykumar in ngaidam ahung ki thum hanlang chule amma social media ekang zong amma a himong nam hilo hamti hilchina zong himpi hantin thupi energy na hi tu nai cha chun Jumnam Joykumar in amma ex mangchan Mars disim som tumla khat ni khochun Manipur buina to kisejin Sing in talo PS sangma min amangchan athu sei chu lungdon ta hi ati azi chu NPP hin kukilen kito sapoi talo PS sangma thu sei chu tu lai Manipur buina masangpe ahitan Sing in hitabang thu asei chu mail hele kukite ka ki buina a het che lo zo hin pha so ta sugin buin ho asulham zo poitin ngo na ani sin hi Achi cha 2014 kuma PS sangma holim na chu Tulai Manipur buina to hakisam kaina imacha ampon biren in NPP President Conrad Sangma kamchenga abulu zongchu ahet na la samje hi ati ILP chungchanga Sing in min phatna aki hol akila in ahilla adi ta awangchu NPP ako Deputy Chief Minister zo anahi atin hi Sing in mail hetel kukite Galhia bula ko na ahin pui chat ve hitan High Court email heite ST status chungchanga older alha dailov sana tribal student hon kizot na abol uchu law and order issue ahibovin ahilla biren in hichu zatlanam ka akidawna so sa hi ati ipizya hi tabang rally len ta umdia Sing government in anaphal hidem Ipizia Churchampura kipat commando ho ala do ham ipizia Arambai tingor ho chu Kukite abulu sa hamtin Joykumar chen do na anizin Sing government in himhin khole thil lelo ho aven bi zolo zia galator hi change din monlung ahi ati Sing in drugs ango in illegal immigrant ango kinin deforestation ango kinin chizovin thanei di kichuzi hitin ango kinin ahilla drug nga ki ve ho la alempen ama ane hikinetin Deputy Chief Minister Louis Joykumar chen ngo na ane zin hi Myanmar akipat kuki tampi hin puiluna Tingnopal district nga BJP candidate le pa hokip le SS Olis election kaido sa chu koi hamtin Joykumar chen thodo ball in deforestation hi thinghlang low ball ze hi bowin kuki te bo se ze hi poitin anaphong do in hi kuki te to kibui hi BJP hi te asele NPP wa ana phapoi Conrad sangma thu se chu di hi khala khat Kingo ato sang Manipur khunung ding gel na chamna semding ko sa nga hitin why Joykumar chen alunggel anaphong in hi Arambai tingol chief korongamba komanchen Arambai tingol hon kuki ho abuluzia kuki meitei kal hon ki pan hitia NPP state unit president Jumnan Joykumar in social media apostu suhtheng na ne hentin nge na abol in hi korongamba in asain politics sa kidem tonis in Joykumar in gam azu 18 ngo na abol in hi aman asain achun May ni sim thum 2023 ni ho ni ha lang nidan livela Arambai tingol hon Phauga Chau ko Churchampura kun in ahal o vengdo dinga kichi hi ati hiti hi je chun Joykumar mina exa thu ki postu ama post bolham Aheloute koi bolham Aheloute sim thu ham suhtheng na bolhan atin hi Joykumar in exa saina achun Sing in talo PS sangma Manipur buina amin pha hi wangsin ta hi ati chule video PS sangma thu se chu 2014 meite kuki garma sang hitai ati chule ILP thu asaina Sing in
min phat logo zong le heji thu a center government Thusoh chu BJP a hipon deputy chief minister anei NPP a kon hi ati chule kuki meitei gal hi enbirinsing in meitei ST thumzia tribal student ho rally chi chu nam gal aso sa thei hamti a do na abol hi chule aman asaina achun enbirinsing injury champer a kon commando ho akauda arambai tingur hon kuki ho abulu sa hi ati hi Joykumar in asaina achun enbirinsing in hin ho le nei logo hu zolo thu a thimmo achadin gal hun ki patna drugs, illegal immigration, deforestation, tizongle, Waiham drugs sa kivechu, ex-SP Brinda in apondo ahitai ati. Chile Myanmar akon tanto kito ulova hung lut, kuki ho chule pao ho kiple, SS Olis election kainading achen sa ahitin, biren themo achan in ahil. NPP state lamkai, Y Joykumar in tinglang lol ho zia first kisusi ahin, kuki ho ahipoy ati. Tunay Vanghom-ho hetpeh in refugee tamta Manipur a 1960 zowa parin ahong chenglut nuvin ho hi panpina rehabilitation zongpi hi vetin Manipur chief minister anei enbirinsing in asai e 1960 langa honglut refugee ho chu tua epidin mun a o hitam chule ain sungmi ho chu election rule a kizi lut nu hi tademtin enbirinsing in het nu na thu anapongdo in hi Zania ama social media account ho a post abol na ex-chief minister in Manipur hi full flag states hi masanga panin refugee asanga sim ho tunay Vanghom-ho hetpeh na hong chenglut hi tavetin asai in hi official record ki mudan in 1960 le 1970 lai refugee in ko sangkhat le zanga lang hi taitin ex-chief minister enbirinsing in asai be in hi heading to Manipur hi November ni simkhat 1956 Union Territory hung hi panbat mahin first statehood ahimuna hi January ni simsom ni lakhat 1972 hi panbat mahi 1960 laya hung lut ho chu ichenge u hitam hi chizo apat khang izat chin man hitam am ho in sumi te chu electoral roll a kizi lut nu hitam tin jong do na abol in hi hichi do ho hi mi pil a ki podo khanai lo hin athu zo hi koiman ase lo hi tin jong enbirinsing in ase in hi enbirinsing in social media post abol na achun Manipur MP lui paukai ho kibin chuphat lai Union Minister of State for Home Affairs kesi pan hinga lekha thot limjong an ata alang in hi hichi lekha chu Manipur a refugee ho ahung lut ti phochin la a khat hi tin jong ex chief minister in ase in hi Manipur hi refugee ho sit khomna ding ham tin jong do na abol in chole hi chuphat lai hung lut ho hi refugee status omna ding dan lo hom tin jong do na abol be in hi het thekhat chu chief minister anapo lai interview na tawna khana Manipur sunga refugee khat chaong poitia na se an hi Chinese tensipai te kalsa kichuna straight thunder 2024 tia ki hechu pharmasa asanga lin le zawzo che in tui kol gam Taiwan pamchen ho anabol naw ni khoni ahungwal tan hi Chinese ten military exercise achun galsat konglen anei Sandong aircraft carrier group le galsat len na tampizong apan sa ove hiche kichuna achun Chinese PLA Air Force Navy le Armed Forces ten Taiwan gamsunga mungpi ho ati military infrastructure industries energy facilities kung kai mun le nanga amon ho kitu ta bulu hum dingdan va sa na le kichuna anei zun hi Taiwan Defense Ministry akun tulut tungzizin exercise achun galsat len na somsagi le gupta le kunglen somna kota amang ovin Taiwan Strait hopsunga an official maiden line lamjong Aheloute ati Chinese ten military exercise port to United States Japan le European gamhon hate in dem na naizun gambung sunga achamna le bitna su ke na hi ativin hi hilla China ten exercise chu pampe ding de ya Taiwan lam kai ho dauna ki bol hi atti chang melvin mai lama chamthat lungtup anei ju ki ga na ki bol hi dan ata alang uvin hi kamte ni military lama ki din ten na anei jingbang in tu chena Taiwan gam sung lama mi pi te in ima lungti za na nei lovin angai cha ki man chan ho achil hazinge zong agiti Indian Navy Western Command
That suinuya Indian Navy INS Tarkas Frontline Frigate Hon Lumlam Kai Indian Ocean anti-smuggling operation achilha pinawa khamnathei lola ai kilogram sang nila zanga vel anamando ovinahi Thusoh chu achi summers nisin somthum nakhat ni ho achu intelligence input amu tolhana petrol lenna INS Tarkas chun hichalai mun vela chu ginmom ta kuneu khat anama tang u enahi hitia chu marine commander ho asunglam gilta Phalna anei na wakuna heroin kilogram zakhat la som ni la khat le Hershey's kilogram sang ni la zathumna som ge la gupta anama do u ahi Indian Navy tehin gambung tui pi chunga bitna umnading ki vena to gon se helova dandi lauta gamsunga ki pulut le ki podo athil thing lo ho vechil na zong amazing u chu ahi hetpeh chu Indian Navy te INS Tarkas he atrisa January 2025 akuna Lumlam Indian Ocean anakimang pana Combined Task Force 150 ti ki he multinational naval partnership chu kithopina ahipi pan anhitai Myanmar gamsungaling pi ang ki ho kalmi ho nga ahung waltan mi thi ki mu be zong akal sang in hi tu chana thina to ki mu ro zo mi sang ni le zako alhingtan chule machan na to mi sang li le zako alhingtan hi mi horna le hu do na achila azing tolhan a hungkal be zing lai ding in a in hi zani khu am mi hol na achila pi lai ovin nepido khu pi sunga kum somni la gupma upa pasal khat in chimche in avu udan nanuiza damlebitna anum khat hu do an hi junta Vanghom ten rescue na to ana boilova achil ha na ding in April nisim somnila ni hochan temporary ceasefire ana phongdo ove hinla mun abang loi khana gamchum chuma hitia China akon hung kitol e cho junta sapaiten lu sa lova thalka humle nung solna anevin ngo anazom in hi Ling pi ki hozia Myanmar mi te ki thupina alut zingin Australia Russia le UAE gamhonjong ki thupina api dingun aniketim ki ovin hi tuni chani ling pi ki hozia gamsung pompi chanchen het chet ahizonai pon ahidia gamning chong ki chotmen ha san gam ho a ichana set na lung empty het zo hinai pon chutlut na dinga to gon achil hazing e akiti alang khana United Nation ho ta Thusoh anei nawa ling pi ki hozia tuni chana inchim thilalo avu dana hu do hinai lo hodinga hu do na ding ni ho abai tul tai atin hi hethe chu gamsung pumpi lam len le chele infrastructure ho ha ta asita zia mi hu do a pan la hodinga aphat cha boina mun ho achu zolo naw chunga ni ho achi jingbanga machal na ha ta do thailo chu ahin achung chona gamsunga boinan imazo se asuno apha hitai Israeli Defense Force ten Gaza Strip sung hitia thanglam a umkhan jaunis le Rafa khopi tenia airstrike hata in achila apibin hi Palestine to so ahin seina wa hichilai mun ho a Israel bomb hi na zin milhamtam pinthina atu atv khan jaunis a airstrike jin kalzam in sung khana milham somni in thina atu in chele Rafa muna mi somni lakhatlam in thina atu atv hi IDF tembulu na hi Hamas ten pansa namun piho asu sinuvin asay jun chule amuna mi pite evacuation order anaki sohum sa hi activin hi Israel Defense Minister Israeli Kachin Gaza gamsung lin pi khatla azova hichachu buffer zone semdo adeng go danu ana phongdo in milham ho Hamas kargu bol ho to ke pol khom lova khin kang ding win hetsah na zong anei se Israel Hamas ki ka ki boine hi tu chenin phatnalam ta in amano thainai pon hi dunya ding in Thusoh hi chan in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phal chibe